به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان عزیز و زبان‌آموزان گرامی. درس یکم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z. این بود درس یکم. تا درس نوبتی خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان عزیز و زبان آموزان گرامی. درس دوم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف A. Apple Apple سیب. Airport Airport فرودگاه. Abdomen Abdomen شکم بطن. Arm Arm دست یعنی که زیرا. این بود درس دوم. تا درس نوبتی خدا نگهداری شما. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان عزیز و زبان آموزان گرامی. درس سیوم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان.
алифбои забони англисӣ ҳарфи B. Baby, baby, кӯдак, тифл, навзод. Ball, ball, туп. Basket, basket, сабад. Boy, boy, бача, писарбача. ин буд дарси сеюм. то дарси дигар дар амони аллоҳи пок бошед. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷуманд, забономӯзони гиромӣ. дарси чорум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи C. Calculator, calculator, calculator. Calculator, калкулятор яъне ки ҳисобкунак, мошинаи ҳисобкунак. Ceremony, 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 ҷашн, ҷашнвора, маросим, оин. Circle, 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 ҳалқа, давра, доира. як чизи гирдро ҳам circle мегӯям, гирд. Color, 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 ранг. ин буд дарси чорум. то дарси навбатӣ худо нигаҳдор. салом ҳаммеҳанони гиромӣ ва забономӯзони арҷуманд. дарси панҷум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи D. Доктор, 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 духтур, пизишк ба забони тоҷикӣ. Драйвер, 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 ронанда. Door, 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 дар. Dog, 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 саг. ин буд дарси панҷум. то дарси оянда худо нигаҳдори шумо бод. салом ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони гиромӣ. дарси шашум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи E. Eagle, 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 уқоб. Egg, 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 тухм. Eraser, 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 хаткоркунак, поккун. Eye, 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 чашм. ин буд дарси шашум. то дарси дигар худоҳофиз. ба номи ҷаҳондори ҷонофарин, ба номи ҷаҳондори ҷонофарин, ҳакими сухан дар забон офарин. дуруду салом
ҳамдиёрони гиромӣ, забономӯзони арҷманд. дарси ҳафтум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи F. Face, 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 روی، چهره. Family, 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 oila، خانواده. Finger, 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 ангушт، чилик. Flower, 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 гул. ин буд дарси ҳафтум. то дарси баъдӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салому дуруди бепоён ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони муҳтарам. дарси ҳаштум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи G. Garden, garden, garden. Got, got, got. Gold, gold, gold. Grass, grass. خب گاردن به زبان تاجیکی باغ. گاردن باغ. گوت بز. گولد طلا. گراس علف. شاید در ذهن زبان‌آموز سوال پیدا شود که چرا این حرف جی آواز جی را دارد، ج، ولیکن در اینجا همه کلمه ها تلفظ گ را دارد. حرف جی وقتی که بعد از وی حرف آی، ای، وی، آی، ای، وی آید، در آن صورت جی تلفظ می شود. در غیر این سه صورت گ تلفظ می شود. این رو در درس های آینده باز با شرح مفصل خواهیم گذشت. این بود درس هشتم. تا درس نوبتی، خدا حافظ. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان گرامی زبان‌آموزان ارجمند. درس نهم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف H. hand, 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 دست. home, 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 خانه، منزل. horse, 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 اسب. hospital, 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 بیمارخانه، بیمارستان. این بود درس نهم. تا درس نوبتی، خدا نگهداری یک و یک شما باد. به نام خداوندی بخشاینده مهربان. سلام همدیاران ارجمند و زبان آموزان گرامی.
дарси даҳум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ. ҳарфи I. Ice cream, ice cream, ice cream. яхмоз. Insect, insect, insect. ҳашарот. Iron, iron, iron. дарзмол, оҳан ё уту. Island, island, island. ҷазира. ин буд дарси даҳум. то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони арҷуманд ва забономӯзони азиз. дарси 11 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ. ҳарфи J. Jam, jam, jam. мураббо. Juice, juice, juice. шарбат, оби мева. June, June, June. июн, моҳи июн. July, July, July. июл, моҳи июл. ин буд дарси 11. то дарси навбатӣ. худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. дуруд ҳамдиёрони гиромӣ ва забономӯзони арҷуманд. дарси 12 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ. ҳарфи K. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. ба забони тоҷикӣ низ кенгуру ё ҳайвони пистонадор. Key, 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 key. калид, калид ё тугмача. дар сафҳа калид ба маънои тугмача меояд. Keyboard, 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 keyboard. тахтакалид, сафҳакалид ё ба забони русӣ клавиатура мегӯем мо шумо. Kitchen, 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 kitchen. ошхона, ошпазхона. утоқе ки дар он пухтупаз ва таом мехӯрем. ба забони русӣ кухня. ин буд дарси 12. то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони гиромӣ. дарси 13 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ. ҳарфи L. Leaf, leaf, leaf. барг. Lemon, lemon, lemon. лимон.
لیمو. لاین 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 شیر. لاگ 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 کنده. این بود درسی 13 تا درس نوبتی. خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان ارجمند. درسی 14 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان و رسیدیم در حرف M. الفبای زبان انگلیسی حرف M. مپ 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 خریطه. میلک 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 شیر. ماوس 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 مشواره. ماوس 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 موش. هر دو یک کلمه است، لیکن اینش باشد تجهیزات اساسی در کامپیوترهای حاضر زمان و اینش باشد حیوان. خب این بود درسی 14 تا درسی نوبتی. خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام آموزندگان گرامی قدر. درس 15 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف N. نست 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 لانه. ناین 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 نه، رقم 9. نوز 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 بینی. نورز 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 همشیره شفقت. دایه پرستار و معنای فعل هم می آید شیر دادن، مکاندن، پرستاری کردن. یعنی به زبان روسی مدسسترا. این بود درس 15 تا درس نوبتی. خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز و زبان آموزان گرامی قدر. درس 16 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف O. 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 1 1 1 یک. ostrich 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 شترمرغ. onion 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 پیاز. orange 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 نارنج یا پرتقال. افلسون و زبان روسی اپلسین. این بود درس 16 تا درس نوبتی. خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام آموزندگان گرامی. درس 17 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف
پی 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 پن 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 رучка یا خودکار pencil 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 قلم people 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 خلق مردم popcorn 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 جواری پقق جواری پقق در بعضی از دهات قرقرک میگویند. خب این بود درسی 17 و تا درسی آینده خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود همدیاران عزیز، زبان آموزان گرامی. درسی 18 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرفی Q Q Q quill 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 یک نوعی پرنده که در زبان تاجیکی بدانه، پرنده صحرایی خوش‌آواز که از گنجشک کلانتر می باشد. خب کوارتر 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 ربع یا که چهاریک می شود و بعضی ترجمه دیگر هم دارد، یعنی چهاریک مرکز، محل، بخش، خانه، قرارگاه، منزل، مسکن، دایره شخصانی معین. لیکن کوارتر معنای اساسیش چهاریک می شود، چهاریک و مرکز هم میگن کوارتر، چهاریک و مرکز. خب question mark question mark question mark question mark علامتی سوال. quill 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 پر، سرقلم و پر. خب این بود درسی 18 تا درس های آینده. خیر، خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران گرامی. درس 19 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبانی انگلیسی حرفی R R rabbit 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 خرگوش یا زرگوش. رادیو 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 این جهاز رادیو. road 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 راه، راه کلان، خیابان، شاهراه. rose 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 صدبرگ، گل صدبرگ. خوب این بود درس 19. تا درس نوبتی خداحافظ. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان گرامی. درس 20 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف S
ship ship. ما گفتیم حرف S، لیکن حرف S همراه H اگر بیاد ش خوانده می شود. در درس های آینده ما درباره این گونه حرف ها صحبت خواهیم کرد، یعنی حرف هایی که در زبان انگلیسی 2-3 حرف یک آواز را ifade میکنند. البته صحبت خواهیم کرد. ship 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 گفته کشتی. 6 6 6 6 شش، رقم 6. spoon 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 قاشق. sun 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 آفتاب. خب چگونه که در درس گذشته گفتیم، در اینجا طرز خواندن کلمه ها و ترجمه کلمه ها نیز موجود است. این بود درس 20. تا درس آینده، خدا نگهدار. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، آموزندگان گرامی. درس 21 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف T. tie 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 galstuk. tree 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 درخت. taxi 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 دیگر فکر میکنم در همه زبان ها تاکسی میگویند. ماشینی که کرایه میگیری، ماشین کرایه هم گویا میشود، لیکن در همه زبان ها تخمینا به همین لفظ ترجمه میشود، تاکسی یا ماشین کرایه. tomato 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 به خاطر چی tomato گفتیم، یعنی کسانی که نوآموز هستند همه حرفا چه خیلی که نوشته شدن همون خیلی تلفظ میکنیم و آهسته آهسته خود شاهدی آن میشویم که بعضی حرفا تلفظ آنها در کلمه تغییر می‌یابند. خصوصا حرف ت در بعضی حالات چه تلفظ کرده می‌شود، مثل کلمه picture. در بعضی حالات تی پر، در بعضی حالات د، یعنی tomato در اینجا شکلی خواندنش نوشته شده است. تومی دوی پر هم نیست و توی پر هم نیست، یعنی تومی دو تومیدو. لیکن در بدايه فکر میکنم بهتر است که همون کلمه تومیتو گوییم و آهسته آهسته لهجه ها رو با خوبی از خود میکنیم. خب اینجا کلمه ها به زبان انگلیسی نوشته شدن و طرز خواندنشون در بین قوس هستند و
дар ин ҷо тарҷумаҳои ҳамин калимаҳо мавҷуд ҳастанд. томето ба забони худмон помидор мегӯем ё фотилаҷон. Помидор ки аз русӣ гузаштааст дар забони мо ва дар фарҳанги устод сулаймонӣ калимаи помидор тамотим аз арабӣ ба тоҷикӣ чунин тарҷима шудааст, яъне фотимаҷон ва ирониҳо гӯҷефарангӣ мегӯянд. гӯҷефарангӣ. лекин дар байни мардум помидор машҳур аст. помидор. хуб, ин буд дарси 21 ва то дарсҳои навбатӣ. худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ, ҳамзабонони азиз. дарси 22 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи ю. ю гоҳо овози ҳарфи ю гоҳо овози ҳарфи юро дорад, гоҳо овози ҳарфи аро дорад. мисли калимаи umbrella, чатр. under, зер, таг. яъне масалан дар ин ҷо навишта шудааст ки the ball is under the table. The ball is under the table. توپ дар зери миз аст. unicycle ба тоҷикӣ якчарха тарҷумаш кардем. якчарха, яъне мо дорем дучарха, яъне велосипед, ва ин якчарха. unicycle. up боло мешавад. боло, ба боло. хуб, ин буд дарси 22. то дарсҳои навбатӣ. худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ. дарси 23 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи v. vase, гулдон. vegetable, сабзавот. vulture, каргас. visit, боздид кардан, хабар гирифтан ё ба меҳмонӣ рафтан. аёдат. хуб, дар ин ҷо боз тарҷумаҳош навишта шудааст. тарзи хондан ва тарҷума метавонед аз ин ҷо ҳам нигоҳ кунед.
вайз гулдон зарф vegetable сабзавот гиёҳ алаф наботот vulture каргас visit боздид дидор аёдат хабаргирӣ меҳмонӣ. хуб ин буд дарси 23-ум. то дарсҳои навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони гиромӣ. дарси 24-ум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи W. хоб аввалин калимае ки бо ҳарфи W шурӯъ мекунем ин калимаи watch соати дастӣ ва маънои дигар ҳам дорад, чӣ гуна ки дар ин ҷо оварда шудааст. тамошо, мушоҳида, яъне тамошо кардан. масалан мегӯем I watch TV, ман телевизор тамошо мекунам. ин замони ҳоли сода аст. ё ки агар ҳозир тамошо карда истода бошем, мегӯем ки I am watching TV. хуб ман дар айни ҳол телевизион тамошо дорам. хуб мавзӯи мо соат аст. watch соати дастӣ. woman зан хонум ҳамсар. woman зан. хоб watermelon тарбуз. хоб калимаи охирини ин дарс window. мо тоҷикон ҳарфи в мегӯем. в яъне бо яъне пури даҳон в, аммо ин ви сабук аст. window. лабҳоро як чӣ мегӯем камтар ба шакли ғунча менамоем ва талаффуз мекунем. window тиреза, равзана, дарича. он барномае ки ё ки системае ки дар компютер истифода мешаванд мо Windows мегӯем. Windows яъне панҷараҳо, тирезаҳо. ва Windows номи программаи компютери аст ва Window тиреза мешавад. хуб ин буд дарси 24-ум. то дарсҳои навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом забономӯзони гиромӣ. дарси 25-ум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи X. xenophobia бад дидани як миллат, бадбинии қавмӣ, бадбинии нажотӣ ё бегонатарсӣ. X-ray акси рентгенӣ, яъне
худованд мову шуморо нигоҳ дорад аз ба беморхона рафтан. вақте мову шумо ба беморхона меравем, мегӯянд ки равен рентген кунед, яъне ҳаминро дар назар дорам, акси рентгенӣ. хоб зайлографи 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 санъати наққошӣ. хоб зайлофон 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 як асбоби мусиқӣ ҳам гӯям, шояд хато накунем. ба тоҷикӣ сантури чӯбӣ ё зилафон зилафон зайлофон зилафон. дар балои мезанам ба ин чӯб ва садои гуногун шояд ки диҳад. хоб ин буд ҳарфи x ва ё дарси 25. то дарсҳои навбатӣ худо нигаҳдори шумо. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом, забономӯзони арҷуманд. дарси 26 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи y. ят ин ба забони ба лаҳҷаи амрикоӣ ят мешавад, лекин ба лаҳҷаи бритониёӣ ёт мешавад. ят ва ёт ҳарфи c ва h талаффуз карда намешаванд ё хонда намешаванд. ят яхта. албатта яхта аз калимаи русӣ гирифта шудааст, яъне дар забони русӣ инро яхта мегӯянд. яхта як навъи киштии бодӣ ё бухорӣ. чӣ дар расм мебинем, як намуди киштӣ. метавонем ки киштӣ гӯем ба забони тоҷикӣ, лекин номи ин яхта аст. хоб yellow 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 зард, ранги зард. yolk 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 л навишта шудааст, лекин yolk 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 талаффуз карда мешавад. чӣ хеле гуфтем? yolk yolk, яъне л талаффуз намешавад, як каме шабеҳ ба ҳарфи в аст, яъне yolk 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 зардии тухми мурғ. зардии тухми мурғро yolk мегӯянд. yolk yolk ёё 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 як навъи асбоби бозии бачагона, яъне як навъи бозича гӯем, як навъи бозича. ёё як навъи бозича. хоб ин буд дарси 26. то дарсҳои навбатӣ худо ҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом, забономӯзони арҷуманд, донишомӯзони гиромӣ. дарси 27 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. ва охирон ҳарфи алифбои забони англисӣ аст, ки ин ҳарфро дар лаҳҷаи амрикоӣ зи мегӯянд ва дар лаҳҷаи бритониёӣ ё британияи кабир зед мегӯянд номи ин ҳарфро.
алифбои забони англисӣ охирон ҳарф ва ин ҳарф ҳам бошад зи ва ё зед. зебра, 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 зебра. зебра гурухар ё хари ваҳшӣ. зеро, 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 зеро сифр. зигзаг, 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 зигзаг. зигзаг дар байни тоҷикони зигзаг истифода мешавад. хатти шикаста, яъне хатти мустақим, хатти рост неву хатти шикаста. ва зипер, 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 зипер. зипер занҷирак, зипдор ё замок мегӯям ки замок фикр мекунам аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ гузаштааст, лекин тарҷумаи тоҷикии ин калима ёки ин чиз занҷирак ё зипдор мешавад. хуб, ин буд дарси 27-ум. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. салом ҳамдиёрони азиз, донишомӯзони гиромӣ. дарси 28-ум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. сараввал мехостам ташаккур баён кунам барои якояки шумо ки то ин дарс моро пайгирӣ доред ва ҳамагӣ шумо шоҳид ҳастед ки мо бо шумо алифбои забони англисиро ба шакли пурра гуфта гузаштем ва аз ҳар як ҳарф 4 калимаӣ тақдим намудем. 4 калимаӣ яъне ба забони англисӣ. ва ин дарс бошад дар бораи садонокҳо ва ҳамсадоҳо суҳбат хоҳем кард ки дар забони англисӣ чанд садонок ва чанд ҳамсадо мебошад. The English alphabet, алифбои забони англисӣ. The яъне артикли муайяниро мегӯянд. яъне мо агар бигӯем ки алфабет яъне алифбо, яъне алифбои ҳар як забон, яъне алифбо номуайян аз кадом алифбо. вақте гуфтем ки the English alphabet, the English alphabet, the English alphabet, пас алифбои муайянро дар назар дорем. яъне ба забони русӣ алфавит, яъне алфавити муайянро дар назар дорем. алифбои забони англисӣ. алифбои забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат аст ва 5 тои он садонок. дар ин ҷо бо ҳарфҳои бо ранги сурх ишора шудааст, яъне ранггузорӣ карда шудааст. 5 тоаш садонок ва боқимондааш ки 21 то мебошанд, онҳо ҳамсадоҳо ҳастанд. яъне ин рангҳои сурх садонокҳо ҳастанд ва рангҳои сиёҳ ҳамсадоҳо. агар нафаре аз шумо ба равиши бритониёӣ ё китобҳои дарсии бритониёӣ агар дарс хонда бошад, дар он ҷо садонокҳоро 6 то мегӯянд. бинобар ин ин ҷо равиши амрикоӣ аст, равиши лаҳҷаи амрикоӣ. ҳарфи вай гоҳо садонок шуморида мешавад дар баъзе калимаҳо ва гоҳо садонок шуморида намешавад, яъне ба ҳайси ҳамсадо меояд. бинобар ин садонокҳо дар асл 5 то ҳастанд ва гоҳо ҳарфи вай низ садонок аст. хоб, дар ин ҷо ба шакли ҷадвал барои шумо пешниҳод кардем, яъне vowels, vowels. ин s шакли ҷамъ аст, шакли ҷамъи калима.
vowel vowel садонок ва vowels садонокҳо. consonant 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 ҳамсадо ва consonants ҳамсадоҳо. хуб, садонокҳо гуфтем ки 5 то ҳастанд. a e i o u a e i o u ва боқимонда ҳарфҳои ҳамсадо ҳастанд ки ниёз ба шумориш ҳам надоранд. яъне мо намегӯем ки 21 то ҳарфи ҳамсадо ё 5 то садоно. вақте 5 то садоно гуфтем аллакай боқимондааш ҳамсадо дар қисми ҳамсадоҳо медароянд. хоб, як бор дигар барои такрор ва охирон бор дар бораи алифбои забони англисӣ мехонем ва ба ҳамин аз дарсҳои оянда дар бораи тарзи ҳиҷо ва тарзи хондани калимаҳо суҳбат хоҳем кард ва дарсро идома медиҳем. A A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Z лаҳҷаи амрикоӣ аст ва Z лаҳҷаи бритониёӣ. бинобар ин ин дарс дар бораи садонокҳо ва ҳамсадоҳо гуфта гузаштем ва аз дарсҳои оянда тарзи навишт ва хондани калимаҳоро худо хоҳад мегирем. яъне хоҳем гузашт. инҷо бошад ба анҷоми ба поёни дарси 28 расидем. то дарсҳои навбатӣ яки шумо дар амони худо бошед. салом ҳамдиёрони гиромӣ, забономӯзони азиз. дарси 29 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. ин дарс бошад тасмим гирифтаем дар бораи тарзи хондани ҳиҷоҳо ва ё калимаҳо ба шумо каме ҳам бошад ошно созем ва аз ҳар як ҳарф барои шумо 3 калимаи инҷо овардем ва инҳоро мехонем ва бо тарҷумаҳояш гуфта намонад ки дар инҷо ҳарфҳо ё калимаҳо бо ранги сиёҳ инҳо ҳиҷоҳо ҳастанд ва бо ҳарфи сурх инҳо калимаҳо ҳастанд. албатта баъзе калимаҳо аз як ҳиҷо иборат аст. бинобар ин дар қисми ҳиҷоҳо ҳам як хел навишта мешавад ва дар қисми калимаҳо ҳам як хел навишта мешавад. аз ин сабаб тааҷҷуб накунед. бинобар ин баъзе калимаҳо 3 ҳиҷоҳӣ ҳастанд, мисли capital, ё 2 ҳиҷоҳӣ ҳастанд, мисли color, ё 1 ҳиҷоҳӣ ҳастанд, мисли cut. ва дар байни ин қавсҳо тарзи хондани калимаҳо низ оварда шудааст. бинобар ин вақтро ғанимат дониста, то ки видео дароз нашавад, муддати видео дароз нашавад, ба хондани калимаҳо шурӯъ мекунем. end 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 мурча. airport 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 airport. дар забони англисӣ ҳарфи r яки ре ки мегӯем мо шумо возеҳ ва пурра талаффуз карда намешавад. яъне r мисли ин ки ай дароз мегӯем. airport 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 airport
فرودگاه. آرت 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 صنعت. بی 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 زنبور. بوی بوی بچه پسر بچه. بلو 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 کبود. color 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 رنگ. cut 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 بریدن. capital 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 پایتخت مرکز سرمایه. معنای پایتخت و مرکز زیادتر میآید. dog 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 سگ. دکتر 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 پزشک. document 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 حجت سند مدرک. elephant 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 p با همراهی h تلفظی ف را دارد. در درس های آینده انشاءالله این موضوع را خواهیم گذاشت. elephant فیل. excuse 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 معذرت خواستن یا که معذرت عذر بخشش. مثال excuse me میگویم excuse me مرا ببخشید یا معذرت میخواهم ببخشید. english 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 انگلیسی یا زبانی انگلیسی. formally 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 رسمی رسما و طور رسمی. for برای به خاطر. fly 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 پرواز کردن پرواز یعنی هم اسم است و هم فعل است. یعنی fly میگیم پرواز و باز اگر به معنای پرواز کردن میگیم I can't fly I can't fly یعنی من پرواز کردن نمیتوانم. it is can fly وای پرواز کرده میتواند یا it can fly طرز درست ترش it can fly وای پرواز کرده میتواند. خب پرنده باشد خب هواپیما باشد. خب go رفتن. girl دختر. glass شیشه فنجان استکان یعنی هم به معنای شیشه می آید و هم به معنای استکان می آید یعنی استکان. خب میگذاریم در حرفی H. hand دست. how چی خیر چطور یعنی how are you میگویم که how are you چی خیر شما. home خانه منزل. informally غیر رسمی یعنی در بالا ما گذاشتیم formally رسمی می شود و informally غیر رسمی یعنی همین پیشویند این در بعضی کلمه ها وقتی که همین پیشویند این در اول کلمه می آید پس عکسی معنای همون کلمه رو می دهد. مثلا formally رسمی معنای رسمی رو داشته باشد informally معنای غیر رسمی رو دارد. I من. in در اندر. جون ایون ماه ایون. جولای ایول ماه ایول. جم مربع یا همون ورنی میگویم چی میگویم از زبانی شاید روسی گذاشته باشد. کی کلید. وسیله راهنما یعنی زیادتر به معنای
کلید استفاده می شود. kind 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 نوع گونه نمونه. keep 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 داشتن نگاه داشتن حفظ کردن. lemon 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 لیمو یا لیمونی که میگویم از زبان روسی گذاشته لیمون لیمون. lion 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 شیر. leaf 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 برگ. men 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 مرد. my از اونی من. morning 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 صبح. nine نه. name نام. new now جدید. okay خوب. open کشا یعنی در معنای فعل امر. اگر open گفتیم یعنی please open the door یعنی خواهش میکنیم یا کنیم لطفاً در رو کشا. در رو بکشا. در رو کشادن. one یک رقم یک. pen روچکه یا خودکار با زبان تاجیکی. pencil قلم. play بازی کردن بازی بکن نقش آفریدن. در ساحه یعنی به معنای نقش آفریدن می آید. queen ملکه شاهبانو یعنی زن پادشاه رو queen میگویند. queen. question question خوانده می شود. question سوال پرسش مسئله. quickly سریعا با سرعت به زودی. rabbit خرگوش. rubbish زباله یا خاکروبه. read خواندن بخوان. sister خواهر. september سپتامبر ماه سپتامبر. sunday یکشنبه روز یکشنبه. 10 ده رقم 10. time وقت زمان مدت ساعت فرصت زمانه. خب teacher آموزگار معلم یا استاد. umbrella چتر. شمسیه در زبان عربی زیاد استفاده می شود. خب union اتحاد سازمان اتحادیه. uncle عمک. خب volleyball voice صدا آواز. vanilla یا که vanillin. window در اینجا خطا شده است.
Window тиреза, панҷара. Агар Windows шуд, пас яке аз барномаҳои компютериро Windows мегӯям. White, сафед, ранги сафед. Work, кор кардан. یعنی هم صفت هم اسم است هم فعل است. I work مثلا من کار میکنم. خب زایلافون یک نوع اسباب موسیقی است که از تخته تیار میکنن. مثل اینکه در برابر گوییم اینکه زده ایستاده و از اون صدا میبرد. Axe تبر. Six شش، رقم 6. Yellow زرد، رنگی زرد. Yesterday دیروز. Year سال. Zoo باغ حیوانات. Zebra خری وحشی یا گورخر. Zero صفر. خب فکر میکنم کمی تیزتر تلفظ کردیم، بنابراین معذرت زیاد. البته به خاطر اون بود که در 15 دقیقه میخواستیم از همه حرفا 3 کلمه در این ویدیو جا کنیم و همین طور هم شد. خب این بود درس 29. تا درس های نوبتی خدا نگهداری یکی شما بود. سلام دانش آموزان گرامی، علاقمندان زبانهای خارجی، همدیاران عزیز، همه شما را به کانال دانش آموز خوش آمدید میگویم و درسی 30 است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نواموزان. اگر نفری از شما درس‌های پیشینه ما را بخواهد جستجو کند، پس ما در سامانه‌های اجتماعی به این ссылка ها گویم یا عنوان ها گویم وجود داریم و این ссылка ها را یا این پیوندها را میتوانید از زیر همین ویدیو در شبکه یوتیوب پیدا کنید و با یک ангушт زدن شما میتوانید با این گروه ها پیوست شوید. با این گروه ها گویم از زبان روسی گرفته شده است، فهمانتر است برای مردم، یعنی یوتیوب، فیسبوک، تلگرام، واتساپ. و در یوتیوب دانش آموز با حرف های انگلیسی انیمین خیلی اگر نویسید دانش آموز نویسید میبراید. خب در این درس ما تصمیم گرفتیم درباره حرف هایی که یعنی در اصل صدای دیگر دارن، وقتی که با اون حرف یک حرف دیگر علاوه می شود آواز دیگر را می دهد. مثل کلمه سی در اصل صدای س را دارد، اما وقتی که H پیوست می شود با اون همراه می شود، در این حالت چ صدای چ را دارد. چ. خب CH صدای چ را دارد در بعضی حالت، مثل کلمه چیپ ارزان، و در بعضی حالت صدای ک را دارد، مثل کلمه کاراکتر شخصیت. شاید سوالی پیدا شود از طرفی زبان آموزان که
ягон қоидаи вуҷуд дорад ки мо фарқ кунем ки дар кадом калима ҳарфи ch, ҳарфҳои ch садои овози черо дорад ва дар кадом калима овози кро дорад. рости то ин замон ман дар ягон ҷо ягон қоидаи вона хӯрдам ки ҳарфи c ва h агар ин хел ояд ин хел талаффуз мешавад, агар он хел ояд пас он хел талаффуз мешавад. бинобар ин калимаҳое ҳастанд ки бо мурури замон ва бо гузашти вақт аз ёд кардани онҳо яъне мо фарқ мекунем ки дар кадом калима c ва h ч талаффуз мешавад ва c ва h к талаффуз мешавад. мисли калимаҳои русӣ ки дар баъзе ҳолат ц ҳаст ва дар баъзе ҳолат с ҳаст, ё мисли калимаҳои забони арабӣ, агар касе аз шумо забони арабиро бархӯрда бошад, мисли ҳей ҳалқӣ ва мисли ҳей оддӣ, яъне ба мурури замон ин чизҳоро шумо хуб дарк мекунед. ҳарфи p ва h дар баъзе ҳолат садои феро дорад. фармасӣ дорухона. албатта ин кам аст ба ин шакл. чаро? зеро ки дар забони англисӣ феи алоҳида мавҷуд аст, ин хел навишта мешавад. ва ҳарфи c ва h ки овози шеро дорад, ин дар ҳама ҳолат вақте ки s ва h ро дидед, пас он овози шеро дорад, мисли калимаи ширт, курта, пироҳа ва калимаҳои дигар мисли шӯз, шоб, мисли инҳо. ва ҳарфи t ва h гоҳо садои зеро дорад ва гоҳо садои серо дорад. сей бо пеши даҳон гуфта мешавад, яъне бо агар забони арабиро мисол биёрем дар инҷо, ҳарфи сеи се нуқта, агар касе забони арабиро донад. агар касе надонад, бо дандонҳои пеш талаффуз мешавад. се. хоб дар ҳарфи з мисли садои з мисли зис, ин. албатта мо ки навомӯз ҳастем, зис навиштам, валекин вақте ки пеш меравед, забони англисиро хуб аз худ мекунед, пас дар он ҳолат зис намегӯяд, мегӯяд this, яъне байни з ва д мешавад садояш. this, мисли ин ки шумо аввал дар забон дро медоред, мехапед, this, мисли. ва ҳарфи t ва h мисли ва ҳарфи t ва h гоҳо садои сеи се нуқтаро дорад, яъне се, thin, мисли хароб, лоғар, яъне маънояш хароб, лоғар. ва калимаҳои дигар ҳам ба ин ҳарф вуҷуд дорад, мисли калимаи think чиз мешавад, think фикр кардан мешавад. ва калимаи thank you, се бо ҳамин се навишта мешавад. ва ду ҳарфи о гоҳо ӯ талаффуз мешавад ва гоҳо байни о ва ӯ талаффуз мешавад, мисли калимаи book ва мисли калимаи dur, дар, мисли калимаи google бо ду ҳарфи о навишта мешавад. google намегем, google мегем, google. ва мисли пасванди tion шин талаффуз мешавад. information иттилоот, маълумот. ва ҳарфи t ва u гоҳо садои чуро дорад, мисли калимаи picture, расм. аз дарси сеюм ин бахши якумаш буд, мегзарем ба бахши дуввум. ҳарфи g бо ҳамроҳи h гоҳо садои феро дорад. дар кадом ҳолат? агар дар охири калима ояд. enough, мисли enough, яъне кофӣ, кифоя.
کلمه G و H در بعضی حالات خوانده نمیشود. در کدام حالت؟ اگر در بین کلمه آید، مثل کلمه night. night شب میشود معنیش. کلمه B خوانده نمیشود. در کدام حالت؟ اگر پیش از حرفی M آید، مثل لم. معذرت در اینجا خطا شده است، یعنی اگر پیش از حرفی M آید نبود، اگر بعد از حرفی M آید. یعنی اگر همین حرفی B بعد از حرفی M آید، در این حالت تلفظ کرده نمیشود، مثل کلمه لام گوسفند. و حرفی K خوانده نمیشود. در کدام حالت؟ اگر پیش از حرفی N آید. در اینجا درست است فکر میکنم. پیش از حرفی N آید، مثل کلمه ناو یعنی میدوند. هیناومی یعنی هم به معنای میدوند و میشناسد میشود. اگر در این حالت استفاده شد که هیناومی وای ما رو میشناسد، یعنی میدوند. خب حرفی S در بعضی حالات Z تلفظ می شود. در کدام حالت؟ کلمه is دائم is دائم is تلفظ می شود. در اینجا شرح دادیم. در کلمه is و اگر در بین دو صدانک آید. خب در اینجا روز در بین دو صدانک است، یعنی O و E صدانک هستند. O و E با زبانی با طرز انگلیسی معنیش گل صدبرگ. و حرف C حرف C صدای س را دارد. در کدام حالت؟ اگر بعدی وای، یعنی بعد همین حرفی C، اگر بعد وای حرف‌های E I Y آید، در این حالت صدای س را دارد. فهمو شد؟ اگر بعدی حرفی S، اگر بعدی حرفی S سه حرف آید، بعدی حرفی C سه حرف آید، کدام حرف ها؟ E I Y در این حالت سه تلفظ می شود، مثل کلمه سرمونه. در اینجا بعدی حرفی C ای آمدگی است، سرمونه جشن مراسم. در اینجا سیتی بعدی حرفی S ای آمدگی است، سیتی شهر. یا که بایسیکل در اینجا بعدی حرفی C Y آمدگی است، بایسیکل دوچرخه. و حرف C در کدام حالت کا تلفظ می شود؟ در دیگر حالت ها، مثل کلمه کات گربه، پیشک، کم بیا. و حرفی G در کدام حالت J تلفظ می شود؟ در حالت هایی که بعدی معذرت. خب حرفی G مثل کلمه جنرال یعنی معنیش عمومی، انجینر مهندس، جیم ورزشگاه، تالار ورزشی. در کدام حالت J تلفظ می شود؟ در اینجا نوشتیم. همین حرفی J به مانند قاعده S است، یعنی بعدی حرفی G بعدی حرفی G اگر حرفی Y حرفی I حرفی E آید، در این حالت J تلفظ می شود. قاعده را شما فراموش نکردید فکر میکنم. یعنی اگر بعدی از اینجا این خیلی نویسیم می شود، اگر بعدی حرفی G
ای آی وای آید، در این حالت ج تلفظ می شود. خب حرف گ در بعضی حالات خوانده نمی شود. اگر در بین حرف های آی و ان آید، مثل ساین، علامت، رمز، نشانه، امضا کردن. در بعضی حالات به معنای امضا کردن می آید. ساین. خب کلمه فورین در اینجا نیز حرفی جی تلفظ نمی شود، به خاطری که در بین حرفی آی و ان آمدگی است. دیده شده آی و ان. فورین گفته خارجی، بیگانه، اجنبی، یعنی آدم های خارجی یا زبان خارجی، زبان اجنبی، به همین معنا. خب از همگی شما معذرت میخوام که درس کمی با درازو کشید، بنابراین قاعده هایی که در اینجا گذاشتیم. و یک چیز دیگر رو میخواهم برای شما یادداشت نمایم که این آخرین درسی بود که از پیش خود تیار کردم و برای شما پیشکش نمودم و خوشبختانه 30 درس را با موفقیت به انجام رسانیدیم. از این پس از کتاب اینترچنج بخش اینترو درس را شروع میکنیم. اگر کسی از شما داشته باشد پس میتواند آمادگیش را ببیند. اگر کسی از شما نداشته باشد میتواند در گوگل نویسد، پیدا می شود. و اگر دریافت نکرد، پیدا نکرد، میتواند با سامانه‌های اجتماعی، صحیفه‌های ما در سامانه‌های اجتماعی مراجعه نماید. ما این کتاب رو برایش شکلی الکترونیش رو که یعنی PDF رو برای اون روان میکنیم. از همه شما تشکر که تا آخری درس همراهی ما بودید و در اینجا درس امروزه به انجام میرسد. خدا نگهداری شما باد. خیر. خداحافظ. به نام خدای مهربان. سلام هموطنان عزیز و زبان آموزان گرامی. درس یکم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی A B B C D D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. این بود درس یکم. تا درس نوبتی خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان عزیز و زبان آموزان گرامی. درس دوم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف A. apple apple سیب. airport فرودگاه. abdomen شکم بطن. arm دست یعنی که زیرا. این بود درس دوم. تا درس نوبتی خدا نگهداری شما. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان عزیز و زبان آموزان گرامی. درس سیوم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف B. baby کودک طفل نوزاد. ball توپ. basket سبد. boy بچه پسر بچه. این بود درس سیوم. تا درس دیگر در امان الله پاک باشید. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان ارجمند زبان آموزان گرامی. درس چهارم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف C. calculator کالکولیاتور یعنی که حساب کنک، ماشینه حساب کنک. سرمونی جشنواره، مراسم، آیین. circle حلقه، دوره، دایره. یک چیزی گرد را هم circle میگویم، گرد. color رنگ. این بود درسی چهارم. تا درسی نوبتی خدا نگهدار. سلام هم‌میهنان گرامی و زبان آموزان ارجمند. درس پنجم است از سلسله درس‌های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف D. دکتر دکتر پزشک به زبان توجیکی. driver راننده. door در. dog
dog dog саг. ин буд дарси панҷум. то дарси оянда худо нигаҳдори шумо бод. салом ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони гиромӣ. дарси шашум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи и. eagle 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 уқоб. egg 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 тухм. eraser 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 хаткуркунак, покун. eye 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 чашм. ин буд дарси шашум. то дарси дигар худоҳофиз. ба номи ҷаҳондори ҷонофарин ба номи ҷаҳондори ҷонофарин ҳакими сухан дар забон офарин. дуруду салом ҳамдиёрони гиромӣ, забономӯзони арҷманд. дарси ҳафтум аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. алифбои забони англисӣ ҳарфи f. face 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 рӯй, чеҳра.